Чалшан ве dünya boyunca olup geçken sonki vakaylar hakkında haberler programması tanışıtı. Merhaba saygılı seyirciler, stüdyada men Liviza Sidbilalova Чалшан ve bugün biz böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. En beklenilgen bakşış Borçohra kasabasında nihayet mektep açıldı. Ахмечете Хуруlayatkan Cuma Cemiyesi'nin teritoriyasında işler becerilivinin suriyatı müddetten evvel keti. Bu hafta Rusya Federatsiya Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek haber etti. Ahmecet Memuriyet Yolbaşçısının muavini Teyfuk Gafarov işten keteceği hafta ilan etti. Таврия Академиясының Qırım Tatar ve Şark Filologiya Fakulteti en rahbetli fakultet deb ilan etildi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Rusiyeli Tu-154 uçağının kazasından son Kreml'de an'anavi kabul etovunun formatını deniştirdi. Episi Rusiyelilerge hayırlaf sözlerinin müracaat ettirerek Prezident kaydetti ki onun çıkışı iş tusunu taşıyım. Vladimir Putin bildirdi ki bir kimse Rusya için çözülmegen manya yaratıp olamaz. Можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать никаких проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть. Я хочу вам предложить тост за Россию, за российский народ. И хочу пожелать всем нам и любимой нами стране, нашей Родине всего доброго в наступающем 2017 году. Dört Ukrayna Prezidentinin mektebi deb adlandırılgan ve çok beklenilgen belgi çoğrağı gelecek sene sentyabrının barısında öz kapılarını talebeler için açacak. Bugün ise okuv yurtu birinci musafirlerini kabul etti. Hakimiyet ve din vekilleri Rusya Federatsiya Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek ve Boğurça kasabasının sakinleri mektepni ziyaret ettiler. Okuv müessesi Rusya kahramanı Alimi Abdınnanov'un adını taşıyacak. Tafsiyatlıca bizim Nevbet'te telefamızda. Мектеп binası da 1993 senesi kurulup başlangan edi. Ama bu iş tezden unutuldu. O vakıttan beri tek boş vadeler oldu. 9 yıl evvelsi ise kuruculuk umumen toxtatıldı. Onun için halk arasında bu obyektni 4 Ukrayna Prezidentinin mektebi deb adlandırdılar. 2 yıl evvel Qırım Hakimiyeti reabilitatsiyada Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin emiri boyunca bu mektep halkka hizmet etmek gerekligi haqda haber etildi. Kısa vakit içinde bu çok vakit devamında Veroniga oşağan bina kurulup bitirildi. Ve bugünkü kunge bu mektep butunlay tiklenildi. Endi o çalışmaga hazır. Şimdiki vakitka tek bazı işlerini becermek kaldı. Qırım başı Sergey Aksyonov binanı ziyaret etkende obyektinin tiklenilüvine 400 milyon ruble para masraf etilgen haqda bildirdi. Bunun beraber Rusiyeli Qırımda bu birinci mektep olganını da kaydetti. У нас она называлась «Школа четырех президентов», украинских она была, но достроили только при российском, при нашем родном президенте. То есть здесь никому до этого дела не было объекта. Объект стоял здесь 25 лет, разрушался, ну и портил, на мой взгляд, и внешний вид этого района, вообще эстетический и так далее. Вот сейчас школа будет достроена, школа нужная, и нужная городу, вообще нужная Республике Крым, специализированная школа по многим направлениям будет. Здесь хороший коллектив преподавательский собирается, поэтому я уверен, что все задачи образовательные в этой школе будут выполнены в полном объеме. Ну, за такую школу будет не стыдно. Когда закончим, мы еще раз с вами приедем, уже на прямое открытие, обойдем все помещения, без исключения, сами проверим качество работы с Владимиром Андреевичем. Bunun beraber mektepte Vasiylik Şurası teşkil etildi. Anda Qırım başı Sergey Aksyonov, Qırım Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov kirdi. Endi Devlet Şurasının avalesi boyunca obyektni milletler ara münasebetleri boyunca komitet reisi Edip Gafarov o'z nazoratini aldı. Vladimir Konstantinov o'z navbatinde bu mektepning o'zgunligini belgiledi. Bu Qırımda yekeni olgan butunlay zamonaviy texnika ile donatilgan ilk mekteptir. Эта школа уникальная на эту минуту в Крыму, она самая оснащенная. Нет, это первая школа в российском Крыму построена, но в настоящий момент уже 5 школ находятся в работе, так что со следующего года начнутся вводы по всей программе. Наш же Крым многонациональный. Вот показать весь колорит Крыма именно вот в этой школе с привлечением спортивных традиций борьбы крымских. Это курешка, крымско-татарская борьба, самбо, русская борьба, дзюдо. В общем, все здесь будет развито. Здесь 6 открытых спортивных площадок, такого нет в одной школе. 2 спортзала, внутри актовый зал, настоящий тир. Rusya Federatsiya Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek mektepni ziyaret etip, herkesni boyle quvonchli voqeanin xayrladi.
О кайдетті Керусия Караманы Алиме Абдынанованың адыны ташыған мектеп миллет тусыны сақлайжақ. Бекырым татар тіліні ғайрыдан тіклемеге ярдым етежек. Хочу поздравить всех крымчан с завершением строительства школы 4 президентов. Уверен, теперь это школа, которая будет называться именем героя России Алиме Абдынановой, в народе будет называться школой президента России, потому что благодаря программе обустройства, указа президента о мерах реабилитации мы сумели в кратчайшие сроки построить данную школу. И общались с директором школы, который полностью нацелен на то, чтобы школа соответствовала всем требованиям, сохранила национальный колорит. Поэтому уверен, что это будет очагом такой культуры возрождения крымско-татарского языка, поэтому событие важное, историческое. Борчоқрақ қасабасындаки мектеп 825 талебені сығдырajaq. Бұл ерде 33 мақсус донатылған сыныфларының açılığı planlaştırыла. Бұл мектепні зиярет етмек үшін Қырым Жұмхурiyet Devlet Шурасының рейс муавины Ремзи Ильясов да келді. О қайдетті ки бұл мектеп Қырым татар халқының құқықтары іште бозылмағанını белгілей. Она построена исключительно за счет средств бюджета Республики Крым. Руководство Республики Крым изыскали эти средства, чтобы в конце концов сделать такой подарок. И эта школа сегодня является самой лучшей в оснащении в Крыму. Всех, кто пытается говорить, что здесь в Крыму ущемляют по национальному признаку, ущемляют по религиозным каким-то отличиям. На самом деле все увидят, что все идет нормально. И что касается народа, никто не ущемляет. И в частности, школа, которая будет функционировать с 1 сентября, школа с русским и с крымско-татарским языком обучения. Миллетлер ара мунасибетлері ве сургун етілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов айтқанына көре, яңы мектеп тек Ахмежетінің дегілде бұтын Қырымның ғұрыры олажақ. Ерлі сәкенлер үшін бүгінгі күн керчектен де байрамдыр. Бұл ерде жоқ инсан топланды. Олар бір-біріні хайрладылар. Еще здесь проходят работы, связанные с благоустройством территории. Конечно, здесь вся окружающая площадка будет приведена в соответствие, будут прекрасные подъезды. Но видим, что само здание уже полностью готово. Поэтому, конечно, для жителей микрорайона Фонтаны, для Акмечети, вообще в целом для республики это большой праздник, очень долгожданный. Мы видим, что школа выполнена очень красиво, архитектурно. Здесь присутствуют элементы крымско-татарских цветов традиционных. Поэтому, конечно же, я вижу здесь у окружающих у всех хорошее настроение, люди подходят, поздравляю друг друга. Бүгін мектепке келгенлер бұйық мерақнен эп содаларны зиярет еттілер. Оларның көзлері қуанчнен толды. Бұл тедбір әмиетлі олғанны Русия Федерация президенті үгінде тешкіл олынған миллетлер ара мунасибетлері бойынша шураның азасы инкишаф жемат тешкілятның рейсі Ескендер Белялов да білдірді. Учение – это самое главное. И все мы знаем, именно крымские татары – это такой народ, они могут не доедать, не допивать, не досыпать, но своих детей давать им знания, давать знания в школе, давать знания именно в высших учебных заведениях, это у нас в крови. Я думаю, с этой школы все и начнется. Самый один из больших проектов – это школа. Второй большой проект, я думаю, мы будем вместе и отмечать этот праздник открытия мечети. И все, что делается сейчас в Крыму, вы видите, делаются дороги, строятся детские сады. Я думаю, это для нашего народа и вообще не только для крымских татар, а для всего Крыма это очень приятно. Гүлзия Асанова Борчоқрақ қасабасында 1990 сенесінден берлі яшай. Ве о бұл мектептің құрыжылғақ та яқшы біле. Чоқ еллар евелсі олар бұл топрақны қиынлықнен әлде еткен еділер. Ама мектеп тек шымды құрылып бітті. Бүгін есе қадын қошнутлықнен чоқ бекленілге мектепке келді. Ве оз торыларыны да бұл мектепке оқытмаға кетірежек та білдірді. Башта адам аз еді. Біз бұл ерлері қалдырдық специально олсын бізде. Общественный центр, значит, мектеп, детсад. Вақтежек бір шеда олмады. Иншалла, мана бұл келген үкімет әнді бұны башына чықтылар. Біз әлбетте пек қуанамыз. Бұл ажайып бұле дүлбер мектеп пек балабан бақшыш олacak. Нефизе Меметова Ахмечет қасабасында яшай. Бұл яны мектепні зиярет еткен сон ишандырды. Оз баласыны тек бұл мектепке кетірежек. Школа нам очень понравилась. Понравилась школа, очень большая, очень уютная. Понравились классы.
Классы оборудованы современной техникой. Я думаю, что для детей это будет очень интересно, приятно и познавательно. Ну, надеемся, что мы тоже попадем в эту школу, будем здесь учиться. Энди Алимия Абдынанова адыны ташыған 44-нче мектеп мудиры Элеонора Акимова мектеп хошнутлықнен эксплуатацияға тапшырылғанны білдірді. Ве бұл мектеп ачылвынен жоқсы қырым татарларының ниетлері еріне кетірілді. Бүгін бізде пек балабан байрам. Чүнки яны мектеп, білесін, суны құрдылар ерім ел. Бүгін байрам не үшін? Чүнки у мектепі бітірділер. И біздің балаларымызға пек балабан бақшыш япылған яны елға. Үнчін әркезін бұл балабан байрамнен хайырлайын. Аналар, бабалар бүгін пек хувандылар. Оларға бүгін пек хуванчылық күн. Чүнки олардың балалары үле яны балабан дүлбер мектепке кележеклер. Эмде мудир кайдетті ки январның 14 күні эпсы істеген ожалар субетке келе білелер. Январның 15-інде есе мектепте ана баба ве балалар үшін ачық қапылар тедбірі олacak. Алимия Кайбулаева, Алишер Алимов, Миллет үшін. Тижарет сасында куратор Олхан Ахмеджет мемориет yolbaşçısının muavini Teyfuk Gafarov işten keteceği akta ilan etti. Bu akta o öz Facebook sayfasında yazdı. Teyfuk Gafarov Ahmedjet memoriet yolbaşçısının muavini vazifesinde 2014 seneden beri çalıştı. Региональ авточерчевесінде Devlet Дума мебусы Руслан Балбек Қырымда құрылаятқан Жұма жәми объектіне невбеттікі комиссия чықышны кечірді. Руслан Балбек анлатқанына көре ишлер бежірілігінің сүрияты мүддеттен әвел кеті. Мевзуны мұғберіміз Сабрия Халиляева девам еті. Русия Федерациясының Devlet Дума мебусы Руслан Балбек Қырымның Жұма жәмесі құрылған объектінің тешкеру филезия рететті. Тедбір кетішатында Devlet Дума мебусы Руслан Балбек қайтетті ки, ишлер график бойынша алып барыла. Құружылық монтаж ишлер бойынша эпосы экспертизалар ве уғылаштыралар назарға алынды. Малия айрылов толы шекілде бар. Очередной выезд будет на следующей региональной неделе. Будем отслеживать и уверен, что в сроки порадуем всех крымчан, мусульман Крыма долгожданным культовым сооружением, и в Крыму будет соборная мечеть, которая станет украшением полуострова. Құручы шirketінің векілі Энвер Эмираджиев хабер етті ки құручылықта 80 адам іштирак еті. Жұма жәмесінің комплексіне кірген 2 бинаның текленуі апрель айында екінленіжек. Құручылар хабер еткенлеріне көре муфтият бинасы түбінде туннеллер қалдырылacak. Бұтын коммуникация кечірілежек. Әмді яңғынлық резервуарлары олacak. Әрбірі 500 куб. Котельна ве насос станциясы құрылacak. Bundan son Жұма жәменің құручылығына кечежеклер. По нашим планам и по графикам до конца 2017 года здание мечети должно стоять полностью забетонированным и передано под отделочные работы. Техники незарет мендесі Тейфук Османов айтқанына көре весихалар тәртіпте. Кейфиет эпосы санитар нормаларға уйғын. Подрядчик работает по графику утвержденному. Работы ведутся качественно, претензий нету. Оснев бетінде құры мұсылмалар муфтисінің муавины Айдер Исмаилов акимиетке құручыларға ве культ иншаатының құручылығында иштирак еткен инсанларға тәшекүрлер білдірді. Мұнда ешбір проблема жоқ. Бізде проектировщиклеріміз эпсіні керек олғанда стандартларға уйдырып яптылар, деңіштірділер. Ве тек қарар алынacak ве қызмет олса бетон токмеге башланылacak. Руслан Балбек айтқанына көре 2019 сенегече чоқ бекленілген Жұма құрылып бітежек. Devlet Дума мебусы білдіргеніне көре бұл культ объектінің ачылыбы Қырым сәкенлеріні мұтлақта қуандырар. Өзнев бетінде Балбек құручылық монтаж ішлерінің эпосыны незарет алдында тұтмаға ве әрбір региональ автодевамында мұнтазам суретте тешкерулер кечермеге ваде етті. Сабрия Халиляева, Аким Бекиров, Миллет үшін. Армянск адлы араба кечуф ноқтасында Қырымлы сынырчылар 2014 селеден берлі ең бұйық наркотиклер партиясыны тұттылар. Бұақта Қырым Жүмхурет бойынша Русия Федераль Хавсызлық қызметінің сынырчылар идаресінің матбат қызметінде хабар еттілер. Devlet сынырынан афиончылық қанунсыз алда кечірілгені үшін сынырчы идаренің хадимлері яқаланған инсанға қаршы жинай иш ачтылар. Қанунны бозған 15 жылдан 20 елғачы апске қапала біле. Bundan дақары бүгін Русия Федерация Devlet Думасының мебусы Руслан Балбек гражданларына қабыл етті. Ватандашларымыз чешіт меселелер или мұражат етті, хусусан мескен ве иштимай меселелерге мұражат еттілер. Көрішуде бізім ижади бірлешмемізді болынды.
Devlet Duma mebusuna Ruslan Balbek'e Ahmetçik şehrinin sakini Subgiye Sitablayeva o sorunu ile müracaat etti. Onun suali Ahmetçik şehir memuriyeti ile mülkiye davası hakkında oldu. Kadın tarif etti ki o 24 yıllık umrını yatakhanede geçirdi. Mesken ile mesele çözülmeydi. Kırım Rusya Federasyasının kısmı olan son kadınga paytaxta kvartira verildi. Subgiye Sitablayeva gösterilgen yardım için Kırım hakimiyetine teşekkürler bildirdi. Ama endi ona mesken privatizatsiya etilüvü meselesi rahatsızlay. Которую она получила в течение 20 лет, ждавшую в очереди, не оформляет до конца. Потому что объясняет тем, что она нарушила закон, и у нее есть частный дом, который числится за ней якобы. Mesken suali emdi Ahmetçik sakini Kurtnayesit Memetova'nı rahatsızlay. Onun umur arkadaşı sakat. Ev satın almak için paraları yok. Aile yardımga muhtaç ve olar umut eteler ki mebusunun kabuluna geldi. Мы 20 лет здесь живем, муж болел, мы собирали деньги на лечение, родственники все знают, нам помогали. Живем мы на Фонтанах, на улице Миржан, на съемной квартире. Муж и жена, 2 дочки, одна замужем, другая разведенная, тоже снимает квартиру. Фтизиатр ekimlerinin ailesi Susana ve Ruslan Çelokovlar Simashka adına Cumhuri Klinik Hastahanenin baş ekimi Aleksandrım Astapenko ile mahkeme davalarına devam edeler. Bundan evvel o Kırım Fiziatriya ve Pulmonologiya Cumhuri Klinik Merkezinin yol başçısıydı. Astapenko stasionar bölükünün müdürünü Ruslan Çelokov'nu hastahaneden tüberküloz diagnozu ile 20 hastanı evge çıkarmağa mecbur etti. Neticede güzel olmadı. Главного врача сняли, вытеснили. Да, Панин Евгений Вениаминович ушел, причем его по статье уволили. Он уперся, его по статье все-таки уволили. Муртазаевич сумел написать заявление все-таки и уйти по собственному, хотя бы сохранить. У нас 5 детей, нам надо сохранить трудовую книжку, чтобы хотя бы в России устроиться на работу. Epası seslendirilgen sualler Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'nin nezareti altında alındı. İleride bu meseleler çözülmesi için mebus olarının kemerlerinden endi yarın görüşecek. Сегодня на приеме граждан были подняты разные вопросы со стороны крымчан. То есть это и вопросы касаются обеспечения земельными участками, это обеспечение жильем, трудоустройства. Были подняты также вопросы, которые требуют реагирования со стороны надзорного ведомства. То есть однозначно будут мои обращения в Генеральную прокуратуру и МВД. И думаю, что в данных сигналах со стороны крымчан присутствуют признаки преступлений. И будем ждать от правоохранителей их реакции, их оценки данных сигналов со стороны крымчан. Ruslan Balbek Eray regional avta çerçevesinde Kırım sakinlerinin görüşmege planlaştıra. Regional avta bir Devlet Duma mebusuna berildi. Sabriye Halilayeva, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Kuban-Krım gaz yolu ne vakit çalışı başlayacak? Cumhuriyette ışık söndürülüvü olacak mı ya da yok? Gaz ve elektroenergiya fiyatları kötürülecek mi? Bu ve diğer mevzular boyunca bugün Yakarlık ve Energetika Nazırı Svetlana Baradulina'nın matbuat konferensiyasında söz yürütetildi. Kırım sakinlerini yanı 2017 sene ne bekleyecek akta bizim haberimiz Sultaniye Medjid bile. Işık söndürülüvінің grafikleri işlep çıkarılgan edi, ama şimdi olar Kırım Yarımadasında kullanılmay. Regionlarda elektroenergiya söndürülüvü tek ağlarının artқа çöklengeninden bağlı. Коллеги, еще раз хочу повторить. Экономия электроэнергии. Если уходите из комнаты, гасите свет. Да? Если не нужен электроприбор, выключите. Вот я, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Нету лишнего. Вот нету лишнего. Это вот такая гражданская позиция наедине сам с собой. Не для соседа, не для кого-то. Вот это уважение именно к себе. Потребление энергоресурсов должно быть очень аккуратным. Sıcaklık elektrik stansiyaların eksploatatsiyaga kirsetilüvінің grafiki tahminen 6 aylık müddetke geçirildi. Hatırlatamız, Akyarda ve Akmecit'te şimdi gaz sıcaklık elektrik stansiyalar kurula. Onların her birinin gücü 470 megabayt olacak. Her bir stansiyada 2'şer энергоблок olacak. По строительству самих станций существует определенная задержка, и как руководитель Ростех уже заявил, отставание где-то порядка полугода. Но отставание будет наверстано, и данные объекты будут введены в строй. Очень важно понимать, что это очень серьезные стройки, большие объекты, и, конечно, в процессе возможны какие-либо корректировки, это неудивительно. Svetlana Baradulina айтқанына көре, Кубань-Кырым магистраль газ ағында ішлер башланылды. Ama штат низамында Ростехнадзор еменлері назарға алынған сон, yakın күнлерде çalışı başlayacak. 400 километр uzunluktaki gaz yolu Rusya Federasyasының қыта қысмына Kırım Yarımadasına koşacak.
Более етіп, Мавы, Яқарлық, Акмеджитте ве Ақиярда құрылаятқан электростанцияларға еткізілежек. Бұндан ғайры матбуат конференция кетішатында белі олды ки 2017 сене газға ве электрикаға фиятлар 2 кере 15%-ға қадар артажақ. Гүлнара Каримова, Султан Емеджит, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Украинаның генетик шейрі яны елдан толысынен газсыз қала біле. Украин Сойлгаз шirketi өз масрафларыны одамек үшін 2017 сене январның бірінден газ ағыны эксплуатациядан шығарып, оны бозмаға ве металломға сатмаға планлары олғаны ақта білдірді. Газ ағының бозылығы генетик шейріні ве Горка ве Приозерная көйлеріні газдан айырачақ. Октябрьның сонында Украинаның күтлеви малюмат васталары хабар еттілер ки, генетикті кескен алда газ етішмей. Херсон вилайет сакенлерінің газ беру бойынша ярдым көстермек режалары ақында Қырымбашы Сергей Аксенов Русия президенті Владимир Путинні хабардар етті. Президент есе Қырым газыны Украин шеріне еткізмекні авале етті. Қырымдан Украинаға газ еткізілуі ноябрның 12-сінде башланды. Яны ел арфесінде Джокер хоккей клубының кичкене азалары Йолочка бала евінде тербеленген балалар үшін бақшышлар кетірділер. Геншлер китаплар ве ойынчақлар әдейі еттілер. Олар өз невбетінде балаларға сағлық муафақетлі олмаларыны тілеп, тербиежілеріні дінлемеген насият берділер. Бізім хоккей тақымымыз ана бабасыз яшаған балаларға қол тұтмаға ве яны елінен хайырламаға келді. Біз оларға сағлық ве оларының әрбірі қорантасыны тапсын. Bizim балаларымыз диққатқа мұқтажылар. Олар базы бір меселелер себебінден ана-баба sevgisinden марумлар. Шу себептен әрбір диққат олар үшін қуанчлыдыр. Дей бала евнің баш екімі. Кичкене чағындан балаларны тәрбиелемек мұйымдыр. Веларға урмет ве севгі ашламақ керектір. Бізге девлет кереклі диққатына айрыла. Ләкин первасыз олмаған инсанлар да ярдым қолыны ұзаталар. Біз бұна қуанамыз. Таврия Академияның Қырым татар ве шарк тілдер филологиясы факультеті Қырым Федераль университетінің 12 факультеті арасында ел факультеті олды. Факультет студентлері креатив ве озгун оларақ танылдылар. Геншлер айталар ки, яны ел арфесінде бұл ғалебе айры жақуанчлыдыр. Факультет коллективні біздің телевизион группамызда хайырлады. Ярышлар яни Мисс КФУ, Маслинцы, КВН ве Илях ремересімлер нәтижесінде ел факультеті ярышының ғалеблері сайланды. 26 ел девамында факультетіміз актив шеклінде әрбір тедбірде іштирак ете. Туневін факультетіміз ilk сефер бірінші ерні алды. Біз Левиз Оджаға өз тешекерлерімізні білдірмек істейміз. О бізге әр вақыт қол тұта ве екінші анамыз кебі әр вақыт ярдым ете. Қырым татар ве шарк филология факультеті яшлар авасы ойыныны ижра еттілер. Бұндан ғайры яны ел Қырым татарларда яны Навреш темашасыны азырладылар. Нәтижесінде факультет бірінші ер кубогыны қазанды. Татлылықлар алды. Левиза ханым Бекирова талебелер иле медени тербие ишлер алып барғаны үшін фахри ярлық иле мүкафатланды. Факультетке есе 10.000 рублелік сертификат бағышладылар. Білесіз бақшышлар олды. Бірінші ерні қазанғанымыз 10.000 правком КФУ бізге 10.000 берді, сон татлы тортларыны берділер. Ве бүгін көресіз, біздің балаларымыз мұна бұл факультетімізде бүгін біз топланып, шу девамыны да мұна хайырлы хабернен бұл яны елні біз кенеде кечірежекміз мұна факультетіміздің студентлерінен бер-бер. Епісі ярышларын нәтижесі бойынша жюри бағаларымен бірге ярыш іштиракчылары өз факультетіне бағалар қазанды. Наш чемпион, побеждает только он! Гүлнара Каримова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Бұдақаға бұл олған малыматларымыз ады, хабарларының невбеттікі чықышы саат 20.30-да олажақ. Қатшырманыз, бізілі олыңыз.